September ni som sang ni som ni pali thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule khovel ram ro puiber USA in president an than dona an ngai poimo thin party lian pani Republican le Democratic Party candidate te in nialna debate hun chu alo thlengta a USA a chuan tu na hian September ni kwa alani a kenita na zanina hian ni som an hmang ve tan dona an debate hun tur hi USA a zandar kwa nei tran ani dona chu kenita naktuk jingdar nga le chan ve ni a naktuk jingdar nga le chan ve US presidential debate hi live in kan lo en ve thei don ti na ni chu kan riat vek angin US in than pui vote thak hun hi than hi point min dang to lova kan puan thin to angin atira chon Donald Trump le Joe Biden te chu avoi ni nan anin king le don ni in alanga ma se jun thla Trump le Biden ten debate an nei hnuwa Biden an Trump angam lo lu tu ka wangin Democratic Party hruai tu te chuan na takanorin Biden hi in hnuk dok lo thei lovin an siama atopa Biden hian president chu atum lo thu le Vice President Kamala Harris chu president tura arot thu apuang ta ni kha Trump le Harris te hi tun mai nan lain hungai lova tun truman debate tur hi stage pakhata anom dun vai khatna turani antia tun trumba khi chu debate an nei le to arin om lova apoimo hle don ani naktuk jingdar nga le chan ve debate hi swing state an ti jingami Pennsylvania Philadelphia khopuya nei ani dona National Constitution Center NCC te mun puya nei ani dona NCC hi tom ngai pol ni in museum an neya US dan pui chungchanga mi pui te zirtir na an petrin ani debate hi darkar khatle chan ve minute somko chung o tura duan ani a ABC News chu debate boy pui tu an ni a ABC World News Tonight host David Muir le ABC News Live Prime Anchor Lindsay Davis te chu moderator tur an ni a anni pahnih hi political debate an voi khat moderate na ni lova Muir hian kumsang ni som paruk khan Republican Party primary debate alo moderate to a kumsang ni som pakwa le sang ni som nia Democratic primary debate po an panhi hian an lo kai hruai to boka an ngai tu om don lo ti achiang ome tuntrum debate hi apoimol he don ti chu mi zong zong in kan hriat sa ni a abik takin Harris tan hian apoimol e zual dona achan chu July ni som ni pakhata Biden a ai o tura ruat ve chawani a kar sari vel che candidate alani a US pumpui le khovel huwa po in tuntrum debate hi mi pui tam zokin Harris tak tak kan mu na hun rem chang ma saber le nung ber ani dona trama ma hian azam chemai lawang chuma kan riat vek angin Biden a candidate ani lai khan Democratic Party hian Republican Party an khan lo hle a ma se Harris si aron lan nuwa na sataka ma sonin tuna hian chan thazok anga soi thei an ni meka real clear politics in US pumpuya mi puinga idanan laka Harris hian point ni donin ma arhuai an tia chuti lai chuan University of Pennsylvania a Penn Program on Opinion Research and Election Studies a Director of Data Science nilai Mark Trasler chuan Harris le Trump hi anin buan tok hle a swing state claim te ami puite vote mangina tu zok po tling thean ni atia heti lai hian nimin lama kan puan to angin New York Times le Siena College ten an poll result an ti chuan nung bera Trump hian ma ruai zok ta hret ti ani a hian Harris le Democratic Party boruak inwor sang thut kha arele tran to ti alan tira hetiang hian ni awangin tunmain presidential debate hian mi pui vote om zia nei lian lem lo ti thin ma se tuntuma hi chon debate thil thleng pakhata wangin atu zok po an kangin an hniam sot theyang ti chu US in than lam expert te po in an rindan ani Trasler chuan debate ngai thatu te hi ngai dan siam fel sa ani de vek thina wangin chuti takin debate hian om zia anei lo thina ma se tuntuma chuan heti taka anin hne tok meka wang hian thilte thamte po in om zia nei thei don ti hi achiang ani ti in debate tur chungchanga candidate pahni te an film khur hle angai don ni in na soyani debate a hian US ramsum le Biden munte ramdanga tanga US sapem lu te chungchang te nauti tlak chungchang te
kumsang ni somnia traman na chaklo pom du lo chungchang te US foreign policy abik takin Ukraine le Gaza in dona ommek chungchang te chu anin hnial na turangai ania Trump hian Harris chan chiat na lam turangai thilman to chungchang le dan lova US lut ru te chungchang aron soivung hle turangai ania Harris hian Trump chu US ram hruai tu ni tura milhau om ani thu le nauti tlak phalna dan du lo tu ani na chungchang aron aupuina satrin ani thung bazara po an ron tarlan to angin tuntrum debate a hian dan zom tur tlema zong duan ania jun thla Trump le Biden an debate tumang khan candidate pakhat zok atong line pakhat zok microphone chu off ani dona Harris Paul te hian Biden anena an debate a khan Trump che that ema wangin microphone hi debate hun chung zong off lowan rota Harris Paul te chon Trump hi mi thu soilai ti boya lo chan boi hrat takani wangin microphone off yana mi zia diktak IFL anginalan tirani antibok masya topa mic off hi an rem titlang ta ni stage Asian Trump le Harris chawan lang dona an thu soi ngai thatu mi pui anom don lo boka TV ale internet a live pek chu ani dona chuta tangchon khovelin he debate hi kan lo enin kan lo ngai thla ho dona minute som ko chung hian commercial break voi ni awmang candidate pani te hian zo na chan nan minute ni hunan nei anga chuan chan na chu candidate pakhat zokin lo soi chun zom ve tura nei chuan minute ni anei ve leanga chu a chan le na chu chang le turin pakhat zokin minute khat hun anei le anga hun to main debate khana thu soinan minute ni hun an nei le anga an po fuangin Trump hi thu soi nunung zok ani ang ani na taka chon presidential debate hi Democratic Party le Republican Party candidate te chau telna tur ani lova ma se anni anga party lian anom lo wanga an pani chawa tel ani thunga US party sang te chu presidential debate an candidate te tel tir thei ve kan ni a ma se ram pum hop debate hi chuan candidate jinga mi pui ngai dan lak na palia za som panga support mutling chin te tel ni se ti ani thina party lian pani candidate ti lo mi pui za som panga in an support na mu zo anom lo wangin Democratic le Republican Party candidate te che in debate hi an nei don ta ni kan soi chiang to viau na a la shelo pal kanom takin han soinon le ila US presidential debate hi keini tan chon naktuk jingdar nga le chanve live in en thei ani dona anni lama thole ni zandar kuwa ani a keini tan ni lai ni jing lamdar nga le chanve ani thunga YouTube lama po kan en thei ngei arinom Ukraine indona kal zela Ukraine sipai ti antlom tranta emni ti chu zona lian tak ani ta ni in nimin khan CNN chuan an website a antar langa CNN senior writer Ivana Kotasova chuan article thui tak ziakin Ukraine wara Ukraine sipai te din mun chiat ziate Ukraine sipai te ril ruat lom tran to thu tele Ukraine sipai tlan bo wan punzel thu te aziaka Ukraine sipai te chu Russia sipai te nan tam ne a ral thu manin nga hleya ril rulama an chak to lo hle bok ni in na soyani athu zia khi a chip chiara soi lovin atlang pui zor zor in soidon te ang kumni le chan venin do chungin Russia chuan Ukraine sipai unit engemaza tan thata sipai anin lak bel tam tok theilova Ukraine sipai engemaza chu an ha tong khong to a abik takin kho chak lamram ri hnaya om te chuan Russia sipai mason tur andang zo to lowani Ukraine sipai commander paruk an komna heng commander te hian sipai tlan bo wan nga thu le sipai lak tharjinga raldo thangam lo an tam thu an sei veka Pokrov sa raldo mek unit commander chuan a sipai tamjok te chu duty na hmun tur an tia an duty du lova a har sajia le drone le lai pui anin nga hlei zia an mu in Russia sipai te do chun zom zel an du lowani atia sipai tharan ron kala anom na hmun tur an va thlena dama an chuak hlawani point anom na hmun tur atia an kirle to ngai lova sipai atanga bandan turan ngai to ngal zelani ati US tan puinan mu tlai thina wangin indo na muala silai le mu an ta cham man thina chu chuan Ukraine sipai te ril ru ati nual na sa hlea Ukraine sipai commander te chuan mun thataka omen Russia sipai local te chuan an mu main lo mu ma sama se
lo ka na tur silai mu an nei lo wangin engma ti thei lovin nan oma sipai te chuan ral murenga kap thei lova an oma wangin ril ru hre om takin in dong na muala hunan mangani an tia lo ka na tur silai mu an nei miau lo wangin Russia sipai te chuan ma an ron chuan zel lo thei lo ani an ti hei ba ka hin Russia hin drone an nga lutuka Ukraine sipai te chu duty in thak hlei thei lovin anom pha ni thum dana in thak turin ro man na siam ma se Ukraine sipai te chu anom na mun nga ya ni som ni te anom ngai ni in 59 Separate Motorized Infantry Brigade Commander chuan asoi Ukraine sipai raldo du lawa tlan botum an tam hle a kumin chung in Ukraine sipai tlan botum an chunga hremna lek tura ti singkhat sang kuanom to ni in Ukraine parliament ta soyani a heti lai hen commander then khat chuan thei to paraldo mek teril ru an hualang ti hlawin sipai tlan bo te hi thunei tu sang te hne na an hril du lo bok ni in soyani Ukraine sipai ten ral thoman nei that to lo wangin Ukraine khochak lam Pokrovsk khopui chu Russia sipai ten an thunun deuh tho to a he khopui hi Ukraine sipai te ta na mun poimo tak dinipo kalpo na rel kong om na mun ani ba ka Ukraine in lungal thei khur lian alanei om chun bul mai ani boka Russia hian Pokrovsk khopuyan lak chuan Donetsk le Luhansk bialpum puyan thunun thuai don ti na ni a Ukraine commander te chuan tuna hian khochak lama hian Ukraine sipai pakhatin Russia sipai som zel ma chon angan ni to ni in an soibok heti la hen Ukraine sipai ten thamasa a Kursk bial lu chila Russia ram chung KM somthum z an valua wang khan Ukraine sipai tam tak chuan be seina thar an nei pha chubaka Ukraine ram hruai tu te chuan khothang rama an ma ni puitu te hriata tranpuina an pek that chuan Russia an nor tom theya hne pon changhial thei ti lan an du ni in soyani a ma se hei po hi Ukraine sipai commander then khat chuan Ukraine sipai tam tak chu cholpo nei lovin in dona muala ni tam tak da an ni pha hengmi te tan hian Kursk bialwalu khan phurna tharara pelova an ha tong khong hle ringot ni in an soi ve thungani heti la hian Ukraine sipai commander in chief Alexander Sirski chuan an sipai teril ruan nual ti an hriat thu le an ril ru cho tho le na tura Kursk be an ni thu asaya sipai te mai ba ka mi puinol puiril rungui tur cho har chu an tumani thu asoi bokani heti lai hian nimin khan Russia sipai te chuan Pokrovsk khopuya tanga KM somhnia hla om memrik kho an la ti an soya Pokrovsk khopuyan hnai hle to ti a chianga chuti lai chuan Ukraine chuan US le khothangaram te hne na Russia ram ril zok be phalsak turin an nge non le boka European Union chuan an thopui ram ten Iran in Russia hne na ballistic missile pek thu an soi chu fin fiani chuan Iran an hre kang ti an puang ve boka nimin ve khan China chuan tun thachung hian Russian and joint military drill nen tum thu an puang boka NATO in China chu Ukraine do na konga Russia puitua pu hnu loka China chuan he thu hi apuanga NATO an hlau lo hle ti an tilangani bazari lo thira wangin kan lo me